කිලිනොච්චි කෙනෙකුට යාපනයේ ඉන්න බෑ කියලා නීතියක් නෑ බොස් හරිද? මගේ මම ප්‍රොමිස් කරනවා කවදාවත් කිව්වේ නෑ. අපි මේ කාලේ මුළු රටම එකක් කරලා තියන්නේ. ඔයාලා ඒ කාලේ හදාගත්ත ප්‍රභාකරන් ගෙලුණු ඒව නෑ දැන්. මොකද හේතුව? ඔයා කියනවා ඒක. ඔයා දොස්තර කෙනෙක් නේද? දොස්තර කොන්ද දොස්තරද ඔයා? මොකද වෙනස? කතා කරන භාෂාවද? ආගමද? ආගම හින්දු. කතා කරන්නේ දෙමළ. මම කිව්වේ නෑ සර් කවදාවත් ඒ බාර පට්ටමල් බොරුවක් කියන්නේ මේක. මේ කවදාවත් අපි ඇවිල්ලා කියන සර් මගේ my wife is a single. බොරු කියන්න එපා. බොරු කියන්න එපා මම පාර්ලිමේන්තුවේ. අර්චුනා චූන් නැත වෙන්නේ නැතු ඉන්නවකෝ. ඔයා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලාත් එහෙමයි. අලිමංකඩ ගිහිල්ලාත් එහෙමයි. මම කිව්වේ නෑ සර් කවදාවත් ඒ බාර පට්ටමල් බොරුවක් කියන්නේ මේක. මේ කවදාවත් අපි ඇවිල්ලා කියන සර් මගේ my wife is a single. How come I can be racist? How come මනාන ප්‍රදේශවාදම් කරන්නේ? බොරු කියන්න එපා. බොරු කියන්න එපා මම පාර්ලිමේන්තුවේ. வணக்கம். இன்றைய தினம் ஒரு பெரிய சண்டை இன்றைய காலை ஒரு இந்த ஆணையர உப்பு தொடர்பான சண்டை ஒன்று தொடர்பாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டுக்கிறேன். என்னுடைய யூடியூப்ல பாருங்கள். அதற்காக என்னை பிழையாக பேசியதற்காக எங்களுடைய சாமிந்த விஜயஸ்ரீ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பயங்கரமாக கிழித்திருக்கிறார். எங்களுடைய என்பிபி சுதுநேந்தினத்தி அவர்களை வெளியில் வந்து சொன்னார். இவர்கள் இப்படி கதைப்பது வந்து எங்களுடைய பாராளுமன்ற பிரிவிலேஜ் ஆக்டிலே மிகவும் பிழையான விடயம். தயவு செய்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அவரை நீதிமன்றத்துக்கு முன்னம் உட்படுத்த வேண்டும். பாராளுமன்றத்தை அவமதிக்கிறார்கள் என்று சொல்லி திட்ட தெளிவாக இன்று பேசப்பட்டிருக்கிறது. திட்ட தெளிவாக கதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் சந்தோஷம் என்ன விடயம் என்றால் நான் உண்மையாக நான் அவரோட சொன்னேன். நான் என்னுடைய போராட்ட எனக்காக போராடி என்னுடைய அக்கா தங்கச்சி சகோதரங்கள் அண்ணாக்கள் அவர்களுக்காக என்னுடைய இயக்க போராளிகளுக்காக நான் கதைக்கிறேன். அதே நேரம் அதை அவர்கள் பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. நீ உன்னுடைய ஆக்களை கதைக்கிறாய், உண்மையை சொல்லுகிறாய், பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இன்றைய தினம் சுதுநேந்தினத்தை அந்த பொய்யாக நாங்கள் வடக்கை பிரிக்க வலிக்கிறோம் கிழக்கை பிரிக்க வலிக்கிறோம் என்று பொய்யாக கதைத்ததற்கு இன்றைய பாராளுமன்றத்திலே தமிழாக்கத்தை போடுகிறேன் பாருங்கள். சாமிந்த விஜயஸ்ரீ அவர்கள் எப்படி கிழித்திருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள். இதுதான் தமிழர்கள் விளங்கிக் கொள்ள படித்துக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் சிங்கள மக்களுக்கிடையே. பாருங்கள் இது. චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් ලැබෙනවා. ස්තුතියි මෙසේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. අද දිනය විශේෂයෙන්ම ආනයන පනතේරිකුල ආසි කීපයක් කතා කරන වෙලාවේ එකතු වෙන ලැබීම් පිළිබඳව සතුටු වෙනවා. අපි මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවේ මේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව අද උන් උද්ගත වෙලා තිබෙන මේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙලේ ගැටුම් පිළිබඳව මීට මාස 6කට කලින් කිව්වා. මාස 6කට කලින් කිව්වා කුලසේ මන්ත්‍රීතුමනි පුංචි කඩපිලක්වත් කරපු නැති උදිවියට මේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල දෙන්න එපයි කියලා. ඒකේ හොඳම නිදසුන අද මේ සමාජයේ අත්විඳිනවා. සමහරු නයි පෙන්නලා බලය හදන්න උත්සාහ කරා. වල නයි ඇරලා බලය ගත්ත කියන කාරණේ වාලා ඊටද සාක්ෂියට එකගව තීන්දුව ගන්නවා. බොරු කියලා නයි ඇරලා බලය අරගෙන ඒ බොරුවෙන්ම මුසාවෙන්ම නයි අරගෙනම මේ බලය ගෙනියන්න බෑ. අපිට මතකයි හඳුන්නෙtti අපේ ඇමතිවරයා ඒ කාලේ அவர் இன்றைய தினம் தன்னுடைய பேச்சை ஆரம்பிக்கிறார். எவ்வாறு என்று சொன்னால் இந்த பாராளுமன்றத்திலே இப்போது இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் பாம்பை காட்டி பயப்படுத்துகிறோம் என்று. ஆனால் பாம்பை திறந்துவிட்டு மக்கள் இந்த நாட்டிலே ஒரு பெரிய போராட்டத்தை ஏற்படுத்தான் இந்த அரசாங்கம் வந்தது என்பதை சொல்லுகிறார். ඉන්නකොට කිව්වා හාල් හරි මොන හරි පිටරටින් ගේන්න තියෙනවා නම් ආනයනය කරනවා නම් ඒකට ඇමති කෙනෙක්යි කියලා. එහෙම අපහාස කරා. එහෙම අපහාස කරපු ඇමතිවරයෙක් තමයි හඳුන්නෙtti වර්තමාන ඇමතිවරයා. ඒක මුජවරවුන වන්තුවා. කිව්වා හාල් ආනයනය කරනවා නම් ඇමති කෙනෙක් ඕනිත් නැහැ කිව්වා. ආණ්ඩුවක් ඕනිත් නැහැ කිව්වා. ඒක පිටකොටුවේ වෙළඳාම් කරන වෙළඳ முதலாளி කෙනෙක්ට දෙන්නේ කිව්වා. දැන් කොහොමද දෛවයේ සරදමනේ? ලැජ්ජයිනේ. இவர் இப்போது அரசு அரிசி தொடர்பான பிரச்சனையிலே இவர்கள் அந்த நேரத்திலே அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கிறது அதை அரிசி விற்பது தொடர்பான அரசினுடைய விலை நிர்ணயிப்பது தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு நாடு அரசாங்கம் தேவையில்லை, சாதாரணமாக ஒரு வியாபாரியை வெற்றி செய்யலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் இப்போது நாட்டில் இருக்கிற நிலைமை பார்த்தீர்களா என்று சொல்லுகிறார்.
ජාතිය මුළුසුනේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා. මම දන්නේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමාට හඳුන්නෙත්ති ඇමතිවරයාගේ උගත් ඇමතිවරයාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරයාගේ කතාබහ. ஐசே அவத அர்ஜுனா. அப்போது அவர் சொல்கிறார், இன்றைய தினம் காலை ஹதுன் ஹந்தினெத்தி அவர்கள் சதுன் ஹந்தினெத்தி அவர்கள் ஒரு சீனியர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர். ஆனால் எந்த விதமான ஒரு கேவலமாக இன்றைய தினம் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரை இவர் பிழையாக கதைத்திருக்கிறார், சொல்லாத விடயங்களை பிழையாக கதைத்திருக்கிறார். அது எவ்வளவு ஒரு பிழையான விடயம் என்பது தொடர்பாக வெட்கப்படுமாறு ஹதுன் ஹந்தினெத்திக்கு மிகவும் கேவலமாக பேசுகிறார். ஐசே அர்ஜுனா පක්ෂ ප්‍රධාන සංඝාධිපති වචන අන්සාර් එකෙන් අයින් කරන්න කිය. එහෙම ආමන්ත්‍රණය කරන්න බෑ മന്ത്രിවරයෙක්. ඒක නොදන්න മന്ത്രിවරයෙක් නෙමෙයි. ඔය ලුණු අයියාසීකාරී විදියට හැසිරෙන පාතාලේ වගේ හැසිරෙන හඳුන්නෙත්ති ඇමතිවරයා. එයාගේ அப்போது சொல்லுகிறார், ராமநாதன் அர்ச்சுனாக்கு ஐசே என்று சொல்லி பேசப்பட்டிருக்கிறது, கேவலமாக பேசப்பட்டிருக்கிறது. அது ஒரு பிழையான விடயம். அதை கன்சார்ட்லேருந்து நீக்க சொல்லுமாறு சொல்லுகிறேன். ஒரு வெக்கமாக இல்லையா ஒரு கபினட் அமைச்சருக்கு இவ்வளவு கேவலமாக பேசுவதற்கென்று. ලුණු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක්. මේ ලුණු නිෂ්පාදනය අද අක්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ නොය කියවර. අපේ ගම්වල ගොවියෝ වෙයි කාලේ දන්නවා, ඍතුව දන්නවා, ඒ ඍතුවට වගා කරනවද නැද්ද, එකරාශි කරනවද නැද්ද කියලා දන්නවා. ඒ වගේ ඔය ආයතනවල ඉන්න ප්‍රධාන වැඩ කරන නිලධාරීන් මේ වර්ෂා කාලේට මොකද්ද ආයතනයේ වැඩි නිෂ්පාදනයක් කරන්න ඕනි කියලා කාරණේ දන්නවා. හැබැයි ආයතනවල ඇතුළේ ඉන්න නිලධාරීන්ට ඒ ක්‍රියාත්මක කරන්න වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න දෙන්නේ නැහැ අද මේ ආණ්ඩුව. හැම රාජ්‍ය ආයතනයකම අපරායෙන් හොරු ඉන්නවා කියලා බලන්නේ. යාලා හොරු අල්ලනවා කියන මාට්ටුකාව තමයි යාලගේ ජනප්‍රියතාවය කියන කාර්යය ඔයාලා හිතනවද? ඔකමයි ඔයාලට වර්ධි. මම ඒද කියලා කියන්නේ. දැන් රාජපක්ෂවරුගේ පැවැත්ම උනේ මොකක්ද? යුද්ධය රණවිරුව. අදත් ඇහෙනවනේ. රණවිරුවට දෙනවන ගෞරවය දෙන්න ඕනි. හැබැයි ඒක කාගේවත් බලයක් ආරක්ෂා කිරීමක් පාලනයක් රඳව ගන්න හේතුවක් වෙන්න බෑ. අනේතර තමයි අපි වැරද්ද විදිහට දකින්න ඕනි. ඒ යුද්ධය අවසන් කිරීමේ හැම රණවිරුවෙක්ම රණවිරුවෙක් හැටියට දකින්න ඕනි. මම මෙතන ඉන්නවා මේජර් ජනරල්. அப்போது அவர் பேசுகிறார், இந்த நாட்டிலே அவர் தங்களுடைய இராணுவத்துக்காக அவர் கதைக்கிறார். அது பிழை அல்ல. இந்த நாட்டிலே தங்களுடைய இராணுவத்தில் இத்தனை பேர் செத்திருக்கிறார்கள், அவர்களை நாங்கள் மதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பேசுகிறார். ඔයාට සොල්දාදුවා කියන කාරණය කතා කරන එක පිළිබඳව එතුමාලා එක තීන්දුව ගන්න. නමුත් ඒ රණවිරුවයි කියන්න අවශ්‍ය ඒ වැඩපිළිවෙල වර්තමාන නායකත්වය තුළ නැති එක පිළිබඳව මමත් කනගාටුයි. නිසා අද ඔයාලා මොකද විකුණන්නේ? ඔයාලාද විකුණන්නේ හොරු අල්ලන එක. දැන් මුතුමා රවුමාන් මන්ත්‍රීතුමාද සාමර සම්පත් මන්ත්‍රීතුමා කතා කරා. அப்போது அவர் பேசுகிறார், நீங்கள் நாட்டிலே ஒரு கல்லறை பிடிக்கிறீர்கள் என்று வந்திருக்கிறீர்கள், ஆனால் இதுவரைக்கும் அப்படியான எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் செய்யவில்லை. நீங்கள் எங்களுடைய போர் வீரர்களை அவமதிக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி ஒரு சிங்கள பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அவர்கள் சதுன் ஹந்தினெத்திக்கும் எதிர்கட்சிக்கும் ஆளுங்கட்சிக்கும் பேசுகிறார். මහින්දානන්ද මහත්තයා දැන් ඇතුලේ ඉන්නවා, දැන් හෙට අනිද්දා එළියට එනවා. යාපාලන ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ රාජපක්ෂ වරු තොන්න ওই විදිහටමයි ඇල්ලුවේ. මාසෙයි සතියයි දෙකයි හොරා ඇවිල්ලා යාපාලනට බැන්නා. යාපාලනේ කියලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහින්ද මහත්තයා ආවට පස්සේ එයාලා යාපාලනේ හොරු අල්ලලා සතියෙන් දෙකෙන් එළියට දැම්මා. ඒක කරන්නද ඔයාලට බලය දුන්නේ? ඔයාලට බලය දුන්නේ ඒ විදිහට හොරු අල්ලන්නද නැහැ. නිසා ඊට වඩා එහා ගිය වැඩපිළිවෙලක් තිබෙනවා. ආනයන අපනයන සියල්ල බිම වැටිලා තියෙන ගරු එමෙතුමා. ඔයාට යාපනයේ යන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. ඔයා යාපනයේ அப்போது அவர்கள் பேசுகிறார்கள், இப்போது இந்த நாட்டிலே கல்லறை பிடிக்கிற வந்தீர்கள், நீங்கள் ஒன்றுமே செய்யவில்லை. இப்போது உங்களால் ஜாழ்ப்பாணத்துக்கு கூட போக முடியாது. உங்களுடைய பொய் சொல்லி வந்த அரசாங்கத்துக்கு ஜாழ்ப்பாணத்திலே கால் வைக்காத முடியாத நிலைமை இருக்கிற என்று சொல்லுகிறார். මිනිස්සුගෙන් ඡන්දය අරගෙන කණ්ඩ උප්පම ලුණු නෑ. ඒකට තමයි එන්න හදන්නේ. මාට්ටුකාව එනවා වැටේ. මාට ආනයන අපනයන කීකේ එහෙම සිරිතක් නෑ. හරිද? මේ රටට වෙලා තියෙන විපත්තිය කියන්නේ. හරිද? ඔයාලා ඔය දැන් ඔය ආනයන සීමා පනවලා මේ LC එකේ තියෙන අර්බුදේ ලියන්න කියන වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා අතයට ගලදිනු කරනවා. දැන් මොකද්ද
පොලිසියේ මන්ත්‍රීතුමනි මේ ලුණු වලින් මෙයාලා කරේ. මෙයාලා මෝදි අගමැතිතුමාට පහුගිය කාලේ බැන්නට අගමැතිතුමා ආවට පස්සේ කරට අත දාලා යන්න දුන්නේ ඒ පැත්තේ. ඊළඟ ඉන්දියාවේ ලුණු ටික එනවා. දැන් ඉන්දියාවේ ලුණු කිලෝ එකක් කීයද? இந்தியாவே மெட்ரிக் டன் එකක් ඩොලර්. இப்போது அவர் கதைக்கிறார் இந்த அரசாங்கத்திலே இவர்கள் முந்தி இந்தியாவிற்கு பேசினார்கள், இந்தியாவை வர வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் வந்தபோது காதிலே கையை வைத்துக்கொண்டு குத்துக்காரணம் அடித்து இப்போது அவர்கள் அங்கிருந்து உப்பை கொண்டு வருகிறார் என்று பேசுகிறார். එතකොට කිලෝ එකක් ඉත අපි මුදලින් හැදුවා අපේ නැව් ගාස්තු වරාය ගාස්තුත් එක්ක දැක්කම ගරු පුරුෂය මන්ත්‍රීතුමනි රුපියල් 130යි ලංකාවේ මුදලි 130යි. තව වෙන මොනාරි බද්දක් ගවද 200ක් නෑ බද්දත් එක්ක 130යි. බද්දත් එක්ක 130යි. ඒ මුරුෂය මන්ත්‍රීතුමනි 130ට තියෙන ලුණු දැන් 350ට 400ට එළියෙන් ගන්න වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ? මම ඔකට උදාහරණයක් කියන්න සුදු ලුණු වංචාව ගැන ඔයාලා ෆයිල් හදලා තියෙනවානේ. ඔය සුදු ලුණු සතොසෙන් 170ට එළියට දුන්නා. මට මතක නෑ හරියද? හැබැයි වෙළඳ පොලේ එළියට ආවේ 350ට 400ට. ඒක තමයි අඳුන්නේත්ති මහත්තයා අනුකුමාර මහත්තයාලා ෆයිල් එකක් හදාගෙන කිව්වේ. ඇයි සතොසට බැරි උනේ 350ට දෙන්න? එයාලා 140ට වෙළඳ පොලට විකුණලා වෙළඳ පොලේ ව්‍යාපාරික කළුකරකාරයන්ට ලාභ උපයලා ඒ අතයට ගලදෙනු සිද්ධ කරා කියලා ෆයිල් එක හදාගෙන තියෙන ඔයාලම ලැජ්ජ නැතුව හිරිකිත නැතුව මේ හඳුන්නේත්ති වගේ පිරිසුයි කියලා හොරා ගන්න නැහැ කියලා කෑබොර දෙන கதுநெத்திக்கு பயங்கரமாக கிளி விழுகிறது. இந்த அரசியலே வெள்ளை அரசியலே மிகப்பெரிய கேவலம் செய்திருக்கிறார்கள். இந்த வெள்ளை அரசி வந்து இந்த நாட்டிலே மிகவும் கூடிய விலைக்கு விழப்படுகிறது. சுதுநந்தினத்திக்கு பயங்கரமாக கிளி விழுகிறது. ராஜபக்ஷ කරපු හොරකමන රනිල් වික්‍රමසිංහලා කරපු හොරකමන ලැජ්ජයිනේ හිරිකිතයිනේ එම නෙවෙයිද මේ වෙලා තියෙන්නේ 130කට බද්දත් එක්ක දෙන්න පුළුවන් ලුණු ටික ගෙනල්ලා පෞද්ගලික සමාගම් වලට දීලා ඒක එයාලා කුඩු කරලා 400ට 350ට විකුණනකොට ඒ අතයට ගල දෙනු හඳුන්නෙත්ති අමුතුමාටත් ඔයාලටත් සල්ලි එන බව තමයි අපිට විශ්වාස කරන්න වෙන්නේ ඔයාලා කියපු විදියට ඉතිහාසය ඔයාලා ෆයිල් හදපු විදියට ඉතිහාසයේ ඔයාලා රාජපක්ෂ හොරු කියලා වික්‍රමසිංහ හොරු කියලා ඒ හොර ෆයිල් වල අද තියෙනවා නම් ඒ සුදු ලුණු වංචාව සිද්ධ වුණ ආකාරයටම අද මේ ලුණු වංචාවත් ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවේ හඳුන්නෙත්ති අමතුවරයා යටතේ කරනවා නම් ඔයාලා යන්නේ ඒ ගමනේමයි ඒ පාරේමයි ඕකට නෙමෙයි ඔයාලට බලය දුන්නේ මේ රටේ ජනතාව සදන් ඔයාලගේ පැවැත්ම. அப்போது இவர்கள் அந்த உப்பை கொண்டு வந்து இங்கே இவர்கள் துண்டு துண்டாக உடைத்து அதை 100 ரூபாய்க்கு 120 ரூபாய்க்கு இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வந்து இங்கே அதை தூள் தூளாக உடைத்து வெவ்வேறு பாக்கெட்டுகள் அடைத்து 400 ரூபாய்க்கு விற்கிறார்கள் என்று மிக மோசமாக கிளி விழுகிறது. දවසෙන් සතියෙන් මාසෙන් එක එක්කෙනා ඉරේ දාලා එළියට ගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. ජනතාවට යථාර්ථයේ තේරෙනකොට ගහලා පන්නපු ඉතිහාසයක් දේශපාලනයේ තිබෙනවා. ඒ තත්ත්වයට වැටෙන්නේ අල්ල එපා තමුන්නාන්සලා. මොකද මෙතන උගතුන් නියතුන් කියාගත්ත බහුතරයක් අවංකවෙන්ම මේ රටේ අනාගතේ ගොඩනගන්න ඕනේ කියන දේ ආපු මිනිස්සු. මේක නැහැ කියන්නේ නෑ. තුමාගේ කාලේ තමයි. ඒ සියලු දෙනාගේම තව විනාඩි දෙකක්. ඒ සියලු දෙනාගේම දේශපාලනය විනාශ කරන தக்கடி பலක් මේ ඉදිරි පෙළේ ඉන්න බව අපි බය නැතුව කියනවා. அப்போது அவர் பேசுகிறார், முன்னாள் இருக்கின்ற இந்த அரசியல்வாதிகள் மிக கேவலமானவர்கள். அதை விட தக்கடி என்று சொன்னால் அதாவது குண்டர்கள் என்று பேச்சு நடக்கிறது. කදුනැති பேச்சு விழுகிறது. එදා හොරකම වංචාව දූෂණය කරලා කතා කරලා ඒ හොරාගේ නම කියලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කැන්ටිමේ හොරත් එක දවල්ට කාපු ඒවා අපි දැකලා තියෙනවා පසුබිමේ ඉන්න මේ NPP ගේ මන්ත්‍රීවරුන්ට කියන්නේ එයාලා හොරාගෙන කියනවා හොරාට பயங்கரமாக கிளி விழுகிறது. கள்ளர்களை பிடிக்கிறோம் என்று சொல்லி வந்து இப்போது கள்ளரோடு சேர்ந்து கேண்டீனில் சாப்பிடுவது நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம் என்று பேசுகிறார். විමල් රත්නායක මහත්තයා කනවා ඔයාලගේ ජනාධිපති අනුකුමාර මහත්තයාත් මලික් සමරවික්‍රමත් එක්ක දවල්ට ගන්නේ எல்லா கள்ளரோடு சேர்ந்து அப்போது சாப்பிடுகிறார் என்று கிளி விழுகிறது. එම ඩීල් දාලා ඔයාලගේ ආත්ම කරුත්තේ කෙලසන ඒ පාලනයට විරුද්ධ වෙන්න. එම විරුද්ධ වෙලා අපිට අපි දේශපාලන වශයෙන් අපි තා විරුද්ධ වුණා. විරුද්ධ වීමේ ප්‍රතිඵලය අපි ගොඩනගලා තිබෙනවා. ඒ ගොඩනගීමේ අනාගතේ අපි මේ සමාජයේ රටේ අනාගතේ බවට පරිවර්තනය කරන්න අපි උත්සාහ කරන නිසා මේ හොරකම වංචාව දෝෂණය NPP එකේ ආණ්ඩුවේ පැවැත්ම කියලා හිතන්න හදන්න එපා. අද මෙයාලා හාල් ප්‍රශ්න විසඳුවයි කියන ගාන්ත අමතුමා. හාල් ප්‍රශ්න විසඳලා නැහැ. 240යි 260යි කිලෝ එක. அப்போ இவர்கள் சொன்னாங்க அரசு பிரச்சனையை நீக்குவார் என்றால் ஆனால் இப்போது 240 ரூபாய் 280 ரூபாய் பேசுகிறார். 240යි
පොල් ප්‍රශ්න විසඳිලා නැහැ. හැබැයි තේංගයි ජනතාව මුටි නාපෝ ඔයාලට කියනවා පාන්දරේ ඔයාලට කියන තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක කරන්න බැරි නිසා. එයාලගේ පිරිවෙන් කලබලා එයාලා සමහර අවශ්‍යතාවයන් විතන් වෙලා එයාලගේ ජීවන වියදම ජීවන වැඩපිළිවෙල හදා ගැනීම NPP එකේ ආණ්ඩුව කරපු එකක් නෙවෙයි. அதோட இந்திய அரசாங்கத்தால் வந்து இந்த நாட்டிலே ஊழலை பிடிக்கிறோம் கள்ளலை பிடிக்கிறோம் என்று சொன்னிருக்காங்க ஆனால் ஒருபோதுமே அரிசி விலைகள் கூடியிருக்கிறது உப்பில்லை அல்லது எங்களுக்கு வந்து வடக்கு மாகாணத்திலே கடல் தண்ணியை போட்டாவது சாப்பாடு தின்ன முடியும் என்று சொல்லி සාමාන්‍ය ජනතා විහාරය තමයි NDP සිරිනේදනக்கு பேச்சு விடுகிறது ආණ්ඩුවේ බහුතරයක් හරිච්ච පැත්තට බොරු කියනවා. ඔයාලගේ බහුතරයක දිව හරිච්ච පැත්තට බොරු කියනවා. ඒ නිසා ඔයාලට ලුණු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රටේ ජනතාවට ලුණු ටික ගන්න අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙල හදලා දෙන්න. ඔයාලගේ නොහැකියාව පිළිගන්න. ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයාලා ඒ වැඩේ බැරි වුණාට රටේ ජනතාවට දවසෙන් දවස බොරුව පෙන්නලා අර සුපුරුදු හොරකම කරන එක තමයි විලිලැජ්ජ නැති වැඩේ. සද එළියේ ඉන්නවා පාතාලේ, පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා ලුණු පාතාලේ, මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා කන්ටේනර් පාතාලේ, පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා තවපැත්තකින් හාල් පාතාලේ නැද්ද? එයාලගේ හැසිරීම එයාලගේ වැරද්දක් කියන්න බෑ. පුදුම තරහක් දෙනවා. சொல்கிறார் வெளியிலே வந்து பாதாள உலக கோஷ்டிகள் இருக்கிறது பாராளுமன்றத்திலே பாராளுமன்ற பாதாள உலக கோஷ்டிகளாக NPP இருக்கிறார்கள். அதே நேரம் இந்த உப்பு பிரச்சனை சீனி பிரச்சனை அதைகளை பார்த்தால் அங்கேயும் மறுபடியும் திருப்பியும் பாதாள உலக கோஷ்டிகள் தான் இருக்கிறது. இவர்களால் இந்த வேலை செய்ய முடியாது, அரசாங்கத்தை நடத்த முடியாது கிளிபடுகிறது. மந்திரிவரையட கதா කරන්නේ පුදුම ආවේගශීලී. යාලා ආණ්ඩුවේ නැති විපක්ෂයේ ඉන්නකොට ඔය කරන්න පුළුවන්. මේ ආණ්ඩුව ගත්තම බැරි බව තේරුම් ගන්න ඕනේ. அப்போது சுதுங் ஆந்தினேத்தி அவர்கள் என்னை அந்த நீ கொட்டி என்று பேசின அந்த விடயம் போன்ற அதாவது வந்து பிரபாரனுடைய உப்பு என்று சொன்ன அந்த விடயங்கள் போன்று அப்படி இவருடைய அரசாங்க அமைச்சர் இப்படி கேவலமாக கதைக்க கூடாது என்று கிளி விழுகிறது. යාලට ඡන්ද දුන්න උදවිය බලනවා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට මේ ලංකාවේ ලුණු ටික කන්න නැති වෙලා මහා ලුණු ටිකක් කන්න පොළවේ ඉන්න යුගයක් ඇතිලා නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. මේ සුනාමිය ඇවිල්ලා නෙවෙයි. කවුද කිව්වා මන්ත්‍රීවරේ සුනාමි කාලෙත් ඔය ලුණු රේවාල ටික කොක්කොම යට වුණත් ලුණු නැති උනේ නැහැ. මේ කොරෝනා ඇවිල්ලා නෙවෙයි, වසංගතයක් ඇවිල්ලා නෙවෙයි, ආර්ථික අර්බුදයක් ඇවිල්ලා නෙවෙයි. මාස 6 NPP එකේ අකාර්යක්ෂම වැඩවැරි පාලනය නිසා බොරු කිය ඉන්න නිසා ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙල හදන්න සමන් හිතනවා හඳුන්නෙත්ති ඇමතුමාට මම යෝජනා කරන ඔබතුමා විපක්ෂයේ ඉදි කිව්වා ඔක කරන්න බැරි නම් පිටකොටුවේ වෙනද ව්‍යාපාරිකයට දෙන්න කියලා. දැන් ඔන්න ඔබතුමාට අවස්ථාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. වාසමත් වෙලා තියෙනවා. ඔබ ෆේල් වෙලා තිබෙනවා. මේ රටේ පුරවැසියට ලුණු ටික වෙලාවට කන්න දෙන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. එහෙනම් ඔබට දැන් එදා පෙර කියපු ඒ කියමන ඔබ ඊට කරනවා නම් ඔන්න කොන්ද කෙලින් තිබෙනවා නම් හඳුන්නෙත්ති මහත්තයෝ ඔයාගේ ඇමතිකම දෙන්න පිටකොටුවේ වෙනද ව්‍යාපාරිකයට ඒක හරියට කරයි. ඒක රයිගම මුදලාහිල දුන්නා නම් හරි. අර එතනක් තියෙනවා ගේම් එකක්. දැන් පුත්තලමට ඇයි මේ ලුණු ටික යවුවේ නැත්තේ? පුත්තලමට යවුවේ නැහැ හම්බන්තොටින් ඔය ඔක්කොම කරන්න බැරි බව ඕනේ ඔලොමොට්ටලේකට තේරෙනවනේ. ග්‍රන්ථමතුමා ඔලොමොට්ට හම්බන්තොටින් විතරක් මේක කරන්න බෑ. හැබැයි මේක පුත්තලමට යන්නේ නැහැ. පුත්තලමේ ඉන්න මේ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ ඉන්න ඒ අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ කම්පැනියට දෙන්නේ මේක. උකට ෆයිල් හැදේ යා. මේ වරනම් මේ ආණ්ඩු ගත්තම ආණ්ඩු වල ඉන්න උදවියට අපි කියන්නේ ඒවා ෆයිල් පෙන්න ඉඳලා මේ සතියෙන් දෙකෙන් එළියට දාන වැඩ පිළිවෙල හදන්න එපා. අධිකරණ ඇමතුමා ඉන්නවා පිටිපස්ස. ඔබතුමාගේ කාලය අධිකරණ ඇමතුමා වැඩක් වෙනවා නම් NPP එකේ නම් JVP එකේ නෙවෙයි නම් ඔන්න ඔබතුමාට තියෙන වැඩේ මේ හොරා ගන්න විදිය ඔබතුමාට දැන් තේරුම් ගන්න. තමන්ගේ කණ්ඩායමට මේක දීලා කොහොම හරි අතයට ගණදෙනු කරගෙන වැඩේ කරගෙන ඉඳාසේ ඉන්නවා. එන ඔබේ පිළෙත් ඉන්නවා. එන අධිකරණ ඇමතිවරයාට මෙන්න මේ සැබෑ හොරු ටික මේ අතයට ඩීල් දාන වැඩ පිළිවෙල කරන මේ හොරකම නිවැරදි அதாவது NDPக்கு பயங்கரமாக கிளிபடுகிறது. நீங்கள் ஒரு கள்ளர்கள், இங்கே ஒரு வேலையும் செய்யவில்லை, இன்னொரு காலம் போகும்போது உங்களுடைய அரசாங்கம் கீழிறங்கும் என்று சொல்லி பயங்கரமாக NPP එකේ නායකයා කවුද? එනකොතුමාලා NPP එකේ නායකයා කවුද කියන කාර්යය පොඩ්ඩක් මේ සභාවට කියනවා නම් හොඳයි. කාගෙන් විනාඩියක් දෙන්න. NPP එකට අපිට කියන්න පුළුවන් තමුන්නාන්සලාගේ ප්‍රතිපත්ති මොනවාද? JVP ගේ ප්‍රතිපත්ති අහන්න දෙයක් නෑ. යාළුවා දැන් ඉටු කරලා ඉවරයි. මහා පොළොවේ පෙන්නනවා දැන්. මේ මිස් ඝාතන හරහා මැරීම් හරහා
මේ රටේ තිබෙන